orang Kuningan, orang-orang Cirebon dan juga orang Jakarta. Mesti jujur biar Nyai tidak Atur bingung. usul. Ibu Haji, biarin Kang biarin, biar Nyai orang kampung. Biarin Kang biarin, Nyai mah alim di candu, alim di candu. Biarin Kang biarin, biar Nyai sendiri lagi. Biarin Kang biarin, Nyai mah alim di candu, alim di candu. Yang punya Kuningan kembali nasi spesial. Buat orang Cirebon, rombongan. Makasih.